Okay, welcome back to my YouTube channel, Labong Good Life. Ini video bang kanina tu apa yang lagi? Jata be, Everest be, jata kali. Sampai nili, jung kisung mate, nili personal alam, lagi nili YouTube account cedele nang kopo. Nili, pan kumani nang kilang select, kumani nang kang cek, nang kedom, nang ketel, dah be, sampai nili. Kaprek ke Charlie lahai doko kisung ketura penjok di YouTube cedele nang kopo kasi apang si dia cho hang lo kado kabe nililong ceram mate nili channel na ka subscribe tum pa asame nang tum ka subscribe penjok sin nili seme pinang an amni tum ben chapaching long lo la pen ke pinang an adim an pinang stage an le long lo same pinibang ke Nana tu macam nak kupai tidak dulu, macam ni macam lo lasi. Ni kupinik, Charlie lepen ni kioet ason dokop pejo. Jadi itu ikon main di dalam kopo, lasi. Ni channel, kiceng lepen non kilas kijut an seme nak subscribe itu pot. Katoka seme curu lo, thank you so much. Di bahasa depan. Jatan pimu bidan mate nampak lang tek kedal nisi nili itu ikon man dilera kok nili kiun bukan kiun kalang lo nili udah ni tek kedal nili lah studies satu do kopenjo lah itu bang ke dilera kopo dilera le pusame nili bang upado koi pusame pengen video upload nang mate nang itu Dile long le pusame ni bang apor si anak ko apor ding unang la kecian ni pan nasi ha keceng pen nak subscribe tumpa asame thank you suruh perfect lo ni pan naan nantum nak kira pin tumpa lepen ni same YouTube ki claim pen pinaan ale ki same chhe gong lo ni channel same monetize alo lepen earning bom lo same kisah hai link oi mati Charlie na tu katura do ko penjok dile nang kopo si nil fanning parung nun vel tum asame ning oi deno apen ge nili video kilang ning ka sam tu an basame ning oi deno momentum ni nili klem tu nang lang sem ten ni apor same chi an tu nang lang po same to make 100% among by 90% mong ambong pen ke an ke labang so YouTube account delete po pasti mathal si to laan no jadi lampan getek dah dulu to ano next video kita cuma sampai cokong long biar pujo bye kalau sampai